Aya tutukao no, aya tutukase. Msu tio tif shatachi. Msu nedavansha tasha no tif television nyan. Yange nyane. Simba sha tif television. Ve wenshuno aluwele ntomwe ondo shintane. Wele ntom kigbendo atsam awan. Kwa shi loho dido o pasen. Ma nenge sha kyuli ondo. Anon sha kev. Wenyo ka Pastor Alfred aso itio. Pastor Msu davansha tif television nyan. Na ya vini higen ulu tsevi choti wancham ke tio kihe krakadie hanuga ulu tsevi choti chamne ve ulu ngwa ngwa kra kike sa ve yo na ha kashame chamne kayijana atemato Yesu temave Atema shataluti Atemato Yesu temave O atema shataluti Atema te Yesu tema Atema shataluti Atema te Yesu tema Atema shataluti Toyam ti vana yemo Yesu tema shatalutive Toyam tive vana yemo Yesu tema shatalutive Se dagule se chivinete Telo akume shao Se shieda shadwa wasiye Aondukate waso Se shieda shadwa wasiye Aondo kate waso, aondo telute, aondo ikyo, kawen se gule se chivio, se venda o chivita, se venda o chivile kombo, si se venda swem kalagbe, ayande amatize o. Se venda uchivita, se venda uchivile kombo, si se venda swem kalagbe, ayande amatize o. Yesu te kae, Mungu benda mauma. Yesu te kae, Mungu benda mauma, benda o. Jean Chatelo, katpetive wala o, Yesu te kae, Mungu benda mauma, Yesu te kae, Mungu benda mauma, benda o, Jean Chatelo, katpetive wala o, atemato Yesu temave. Atema shataluti Atemato Yesu temave O atema shataluti Atema te Yesu tema Atema shataluti Atema te Yesu tema Atema shataluti Kai Pastor Alfred itio kwara kundu yorongwa na jiji metyo timba rongwa chi kwara sanve yorongwa pa sha mimia Yesu tomato sha tarotive si wese ondo sha umawo kashame higen pastor show ona ha bra waso tiv ba yange ungwa chamne san yo du bra wase kraya udzo shieda ha chamne kuma have ne mena hana Usheda mbeme mfacho humbuwe viega wo simba sheda uhihi ya mmeka mommy Tif ngowasi Tif shatachi atachi apart from when utabe moshima ma wasimo
me cassette ne adue sha ahumbe ya aka walune na shino kama gbe cha ka timu me dudu yangen la mgbe cha sha palace mgbe hongwa shinya ya mommy ka wona Pastor Fred 11 oyata ka we gbele cha la na mfai ka yele mo yoga I wept that day yamba na ha kwala ka shieda ine mti kwa cham pele gaya kashame shegaya kam yeme mape mfama yo famga bai gbada yela mo sai atemato me gamana sai apine ka wo we chame Yesu temato naga kwala kwa mfama ngubende na yo shiengenga ya yo mbagen ba namana yuasen shagbonda nya emonda produce cassette mbla wenge imte cassette mbla we homba dubu banenge yange msoma mwe cassette la hongi bonke yan lovan crusade ya mpatioga miyem studio cassette David ba I didn't know that kashi no on the youngest so ye cassette la va duela ya va duela so yo mbalamne la mamu hajwa sumo de sheda hamba tave mo ahamba ke mo kishima yamya ka obera oti atua chanla eka national anthem o Christian community chief Christian community wala kama nange ama unga shi kama file a hombo mo tsembe kashame shachu yange mudun chanla kwa mfama kapie ba yen la me da nyola ga kauna mo ye me yen mape kitalo tiga ba po na la ya iwa chamla kashame kwa la kasheda ba vesin ishike mondo kashame na so mesilam shako mbam tave mba ke uluemi ke velo atamadon kwashi ke velo loho pasone ondo hitati kwa mo pa banane mbam tave hega well tabe o hama kana luemi se fetsemble ya kam tabulu nya ashegenga uluem she kulo on the pishi ufa kwa uso wele pat semble ba gbenda o ka bo we kwalala we tabe because ungwe nyalega so more for one ya aka mluem tabe shami kitomu mluele ne mfet semble ya ka inyale expand ministry binga churches binga because of maybe pastors ma ulune benda taking care of it again ogba po yem to studio oda produce acha ba kwala nelu nyale ntema hanem gwe cham ange mugbe ololo ngwa for the first time na hanchi banga hange on nyale kashame ha higene o se nyomo we kwane ngahi pachi po na ha eluhe na ha si tomatonga kwa kwegene okla shino ka woso meme ke ve ne yeme ke ve lo ondo ne tsembele la ve na mbe mba volo van ke jime ke atsamadun kanyi lo hono lu emi shima tavive achu we na ha ve hene kwa ke we alwe ungu wele kwa ya ko hihi ya we shima wa shachu au hi kwa higen so ma nanga mzekro kwa la maulu kwa jego shi maulu nyinyi ya shengen ga wa miss kwa
ba de kwa we do ku maya ka fa we on do ka we no kwa na ya mtable lu pa jana mi hele mtable lu pa jana mi he uza ki chechi yam higen ya alaga chechi hemba don igbo in terms of color ya alaga alu church yam ba yange nyolo do hi bacha chenga nga se ba son ulo no humbe puru kwa la yeme da tacha system akle do ulo no se ba kwa la yange ujan ha men ga hachu on do ka yilam ka mo me kwa la higene uza ya nenge we ku on do chaton la bange fa we on do ngelen kwa na ha ka shima iwa alu fa we ka on da no kwa wo we ya wa shima elen kwa la e u fetiola na kan we kashame higense yem ke loho una he fa so kwa shima nenge ne we shatachi ti o tichi ke uma wo o tama wa kwa shi loho pasen he on do ne kanyi shima tabe no lu na ti o ti bablo nenge ne we higen tomolo welen kwa shi atama lu wan we so on do ne kanyi shima loho shima tabe no holo lu mi shachikeve ya me higene ke gbenda o ton o kwa pasen ya yo ma pishimba yange be nanga motion ya mba hiboko ha sivi nege ya mi ton la ma ya ulu ya higene be nenge mi ya be lu shima tabe we fa ye mimi je alu on dungu ke kwa ya kwa la ne sa e lulaga on ne vese na shima tabe alu van de fam kla mangu nenge ne tomum luele higen e ovalula ya kwa la ne fa cha na we shima tabe na me ka ko lu jela ke benda o uwe chamyo mban olon shieda e du ha ya mo yangem wa chamne ya lu sha chakwaga ya lu sha chu kruse ngba mane twa e mom do it sam mam do it tam ka shima ya myo na on the to cham la higen hingi kwa gan o mo yangem lu e wa shima ha me ga ngula pa ka kwa o ne ba o shima tabe na ha ye alu nangu welen kwa ya bashima ma sha mimi ukle to shima na ya on do na fata welen kwa shame kashame sisu pastor pishi chi visi moya atamo ne wo wenga nge binje na ha ti bablo ki yaga bulu neng ne welu sha humbetse alu lo so ngwa chamyo ya shi ma girigi ngo ke yem sha memba gan ka audio ma ka aji nga ofati o neng ne tamo ne shi ka e dia di hentere like umelu na ha ngwe fatio me kwa hamba chame yam da record nega maluji mangwe chan pishipa ma on record ga okay kashame na ha o kwa jibesi moya mpinla ba mo ha ugane ne agwashi mawo ya ngo ka ha mashe na ha yomba be so chamyola shive kreto awe icham ya mengen shine agana nglamba ngwa gaga ka ngine ne hamu na lugbele na ha ka ngwa do na shi kreto she eri gen be na ha ngo ne yomba be so chami ngila na we ka mashe na shi kreto we tsala ga shi yango do tembe ngo plan me mam yem studio we kwa ne ya mam bele san la malu mange na ha alu on do wasim miyem man do ya alu shiem dula belu ngwa moya kashame she ya unana she jiri we kan wonega achu kawa na she pa she ganga studio delays we dalo kashame na o simpe o timingu have never petiminga wongo rondo pa sino minute mom no we 30% studio he ma se kwakya okay kashame sena namsa sisu te wasando uma wongo ondo ugbesha mantayo isu sha awashima wo sha talutif isu sha bam hemba oluwe mi sha talutif lumba hemba dido ilumba bogala
Semba vanga itio se wetele ondo uma. Uele tivedo. Semba wahama kwa usuluwele nshi talo tiv jiminchi. Abanchi jea tiv television. O dadi wasibe au tiv avemi. Mailu kwa u tiv shata jiminchi ne. Wasitomne. O zakula. Wasitomne. O yemhame. Wasitomne. O sambre. Shata jiminchi. Mana washima o bavulule ntomne kwa brau tiv jiminchi ya akulevo. Kente Yesu Kristo. Amen. Sambail nemsen. Shata wasi tiv. Sambail nemsen metelo ando ashiwo malu shatana. U nasetana gbili manta gamasayo nge. Shachu naya sambail nemsen. Se we ashewe lu shatana. Hama tia mbimbielu vao nongo tiv jiminchi ya telo ando nongo shachi wasi. Nongo hama tia shachi wasi ma nasem hembi kente Yesu Kristo. Amen. Susu sha te wasi. Ka we uvelu ekono ki to TV. E yan vaya yan okwa mom. Yan ka wene wen ungudi o tiom de so. Ka we Yesu Kristo tem sha ekono ki TV. On the yela on shachi una vakende tiv shachi vi hide hilena. Ka tokane ma vlu to TV gen. Sembal no sema desire na awashimana shalana. Ilu tipchi vi hide hilena la ma ko shamevo kente Yesu Kristo. Amen. Selum sense wetelo ando uma okulave yang hama awashima ofie sha uma na kuwa tsombo na jiminchi. Sembaka se kwa wehi hene une yem zanza na hama ji kita usiluke na jiminchi. Amen. Hama ji petivulu ya we fakwa tiv television. Amen. Awashima wa une kula hamivo kenti Yesu Kristo. Bavuluwele ntom his studio ne kwasi wa hakerio sikaso kulave unabe mfe unabe faton ne vini mana chau afato lonsha mega. Selim sense wetelo ando uvele she have se manu kula tiv jiminchi. Isu sha uwe kwa neyo. Kenti opan wasi Yesu Kristo. Amen. Amen. Sisu Pastor Alfred asoitio. So Wishi uvakuhuwa vesisha tiv television nya si kimbisun wisha msenu we tiv la chi sena jiji higenje awadu mungwa shune kwa shami. mbasu. So ka shami itio yam tiv. Nelu nengen avesio. Simba tiv television ma si tema myongu nya ve Pastor Alfred aso itio. When you know heme gba tomu wando. He Foundation of Life Ministry. He ga ogboko he. Elen katomu wando tega si we time atama we sondo. Se suni etu ashie ava temyongo veve sinya na ose tomu wando elen kena ma nyolu ne mba ondo ba hitati. Ya veni higen solo kuran kyav ma semba kan avenie. Nene zaheme un negative television chi dono ve sha humbe. Semba sha humbe sha Facebook. Ne duavesi sha TikTok. Ne duavesi sha Instagram ma sha YouTube. Agili go loho kpango. Wen yoka info@tivtv.com. Ni tinde loho hela na tiv television ve bu ve nenge ve kwa shami. Higen ya kama wen tefa ondaka. Lune dodo sashi ogene. Ula no